Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasipa Director nin Magistrado Helder Domínguez Jaro Niramun Tribunal Constitucional Llaqtapaq punkunta kicharin tukuy ruwasqanku riqsisqalla kananpaq. Chaymi Constitucional hatun rimanakuyta hispichimuchkanku. Runakunapa derechonmanta hinallataq democracia constitucionalmanta. Llaqtayuqkunapa constitucional yachaynin suniyananpaq kay cultura kallpanchasqa kananpaq. Kaytam niramun hatun rimanakuyta inauguraspa. Dignidad humana hinallataq constitucionalismo sutichasqa rimanakuyta. Manuel Atienza, filosofía del derecho yachachikpa rimariyninwan. Paymi yachachin España suyupa Alicante hatun yachaywasinpi. Domínguez Yuyarirachimun, Centro de Estudios Constitucionales Yachayhuasipi Investigación ruwaykunata kallpanchasqankumanta. Hinaspapas maytukunata ruwasqankumantawan. Runakuna dignidadwan kawsanankupaq. Jurídico ruwaykunata allin ñanninta puririchinapaq. Hinaspapas llaqtawan chullanchasqalla kanankupaq. Atienza niramullantaq, dignidadwan kawsayqa runakunallapaqmi. Chayniyqa manam derechullamanta rimaychu. Obligacionkunamantapas rimanallataqmi. Derecho hinallataq deber nisqakunamantawanmi rimanapuni dignidad kananpaqa. Sine qua non. Kuskanchasqa mana kaptinqa manapunim libertad nisqamantaqa rimachuanchu.